Hezgaydıp sinini yondırıp, der kelip sıkkan şap yigitler koydan kelgen dep oylayıp oturdum. Biz Köyergade rayonundan keldik. Köyergade rayonundan adam. Köyergade rayonundan mına Başkortistan, mına Örümbur, şunun ortağında durayım. Bizim Köyergade rayonundan büyük kişiler sıkkan. Gayzit Bikbay, Kinya Ariflanov, bir tek de bilmeye göre uyar olsun. Reyil Beretbeyev, hadirinin modlamına Rey Beretberet yeter. Divançıklardan Kımıl diyen kitabın bile edildi. Dürtçe 51 gradus Ferit Babaca diyen. Hem de художник var bizim Renat Fazlıddinoviç bilagıdır ama ederekine popüler olan o Salvador Gali. Bunlar Köyergade rayonundan yigitler çıktıralım. Benim meslek hem şu vakitte yıllar alga sıkıp duralım. Bizim sponsorumuz Köyergade Hıyalilari. Köyergade Hıyalilari. Biz haylaga varıp haylayız. Deyip eterler olsa gidelim. Biz bizi nimeye keldik ettiği kadar. Yigitler, bizim de nimeye geldik? Hem şu vakitte bir sit yigit gelip sıralarca sahnege "Biz yengirge geldik" deyip kızkırar. "Biz yengirge geldik!" Ey yigit, ders aytaman, biz yengirge geldik. Ota, "Ayin, kim o? Tudum?" Şu vakitte, ne mi bileyim? Şu vakitte biz bu yigitke ortak kişi dep para yazayım. Al yigit, alı barısı ortak kişi dep para. Alı barısı? Yigit. O men oga aytam, o bet alı barısı deyip. O alı barısı. Şu vakitte men o yigitni sahnadan quvib chiqarib yuboraman. Bor git mana. Sit yigit. Isınlapta, o yigit aytdi bunsa biz yengirge keldik. Bizim komandalar en xatar kişiler yolgan bizden. Birinci yigitni biz o yoldaş. Şu vakitte "Kanalı" deyip muzika bolar. Biz ona şunun için komanda kaldık. Hem bizim ikinci yigitni biz o İlşat. İlşat o berekası gana berdi tırtır bolam deyip yalangan. Şkaftan sığıp belince bergen. Жол шундай. Hadi şu vakitte sihri muzika oynay başlayda, İlşat өзінің sihri движенияларын öğreteydi. İnçik şey gana öğreter. Bunu şu vakitte sit yigit kelip soğala.
Hey, onun halata oylap mağana mı dedin de, fayda alıp ketkenler. Sirpanisi alıp ketkenler. Şu vaqtda etminde yoldaş mine kim ekan edi. Yoldaşlar ala mine aytadi. Men erigan sebep turam. Bu bizim kapitanımızın ismi kim adı? Yusuf. Bugün ne? Yusuf dinim. Birleşelim mi? Müziklerinde. Bir keçer var deyip, yoldaşты kovup çağırıp göberen. Бұл вақытта Ишат өзінің бірінші миниатюрын көрді. Ишат сахнаға шығады. Хаумаңы, бұл менің бірінші миниатюрым деп айтады. Айт! Бәтәс мен айтам мені? Tamam, kim aytты оны? Ярай. Бұл менің бірінші миниатюрым. Шума менің миниатюрым тамам. Ишат сахна төріне кетті. Осы вақытта Юлдаш келіп шығады. Юлдаш deyip айтам мен Юлдашқа. Юлдаш, мен жаңарақ коридорда Урал Каримовнан көріштім деймін. Шынан ол мені біләмін неме деп айтты деп олай айтады. Юлдаш мені неме деп айтты деп айтады. Мен Юлдашқа әгер де бір лимон алып келсәгіз, сізге еңеу Хамитов Хойлау деген өзіне рахаттырақ болады. Шынан Юлдаш мені «Сен неме ашаның?» деп айтады. Мен Ишат бөтен ішті ішләнен деп айтады. Şu vaqtda Ишат келіп шығады. Ишат келіп шығады şu vaqtda. Шынан Ишат өзінің сумкасын асалып, есінен киізшер келіп шығады. Мен Ишатқа айтамын, Ишат, сен кешір алып келдің. Лимон тенектейін. Там Ишат шында өзінің көздерін айтады. Айт, Ишат. Тағыла мен айтам мен? Мен айтам. Лимон, кешер, магазина немеге скидка болды, шуны алды менде. Шынан Ишат шунан тұра. Юлдаш менің жақынырақ келеді. Шунан біздің сығышып бүйтті бара. Біз ойлай қадырынды. Неше мен олай гиперактивный. Мен ертеңсек энергетик істеп келген. Шулай. Шулай айтып, шахмат команда başı yana. Катарский музыкаға сыңып кетеді. Türkiye